Iyachubeka inkomfa yeANC yesifundza seGauteng ngemva kokubambeleleka. Bameli bebasolwa labathinzeka ecaleni lekukhwabanisa nenkhohlakalo lemali lengu-25 million emarandi batshela inkantolo ukuthi ingabasoli ngalokubambeleleka kwalelicala. Liyaqala kukhethwa kwamengameli wenhlangano yelibhola letinyawo kuleli isafa kusasa. Lishona kanjalo ke ilanga langesihlanu sikubingelele wena wekunene sikwamukele tindzaba tesiSwati la SABC 1 ungakhohlwa ukuthi le tindzaba tatfolakala ku YouTube ungatifuna ngokuthi SABC Tindzaba. Iyachubeka inkomfa yeANC yesifundza seGauteng libanjelwe eBinoni eJozi lapha khona kucelana lolunga lesigungu lesetulu sesifundza lebohangmayile nelisekela lasihlalo wesifundza Banyaza Lisufi. Lenkomfa iqale ngemva kwesikhathi kulandzela kubambeleleka kwelibhaluso lemalunga layihambele sihlalo weANC kulesifundza David Makhura ukhulume kabandi ngaloko lekumele kuchubeke njengoba yashiya phansi kulesikhundla. In this regard, programs such as the Presidential Youth Employment Initiatives, which is already working in our province, more than 42,000 young people are in our schools, helping our schools to ensure that there's better teaching, they support administration, they support learning, teaching and learning. Those programs must be expanded. Those programs must reach more young people, and in that sense, we need programs that are more proactive and more impactful amongst young people. Kanzi kuthola kabandi ngalenkomfa samukela abongile Dumako lwenzatheli yethu lapha SABC. Dumaka sikubingelele sikwamukele tindzaba tesiSwati. Kafishane nje sitshele ukuthi kuchubekani kule nkomfa nekuthi yini lebangele ukuthi iphute. Dora nababukele ekhaya ngokuqinisekileyo ke usihlalo weANC kuzwelonke uGwede Mantashe uyibhule ngokusesikweni lenkomfa kusithuba se-Euro esisileyo emveni koba ikhe yalibaseka ke sakhumbula befanele beqale ngensimbi yeshumi kodwa iqala emva kwexesha kuba i-Provincial Executive Committee yalaseGauteng ibinengxaki xa qolasela umsebenzi wengingqi yasekuruleni nalapho kusekho umcimbi wabathini abazakubhala ngokuphamela la ngilaleyo umzambeli yamasina wathi wonyula njengosihlala kodwa ke prematurely bakuyafunyanisa kukwiivoti ezalizabekwa bucala kuba kusekho ii-branches okanye amasebe awayesenengxaki efuneka iyayichaphazela loo nto kakhulu ke le Core Conference yalaseGauteng iqhuba apha eBinoni kwimpuma yeJohannesburg lapho kodwa ke iqala emva kwexesha uJacob Khabe ongunobhala we-ANC eGauteng ophumayo esithi ke bayilumkile beyiphiki amathunya abasekulwe Inkomfa bavoke kodwa ivoti zabo abantu ngoba befundile ngaphambi la ukuthi emva kwenkomfa imicimbi kuyasihlala phansi kanje ke ngoku David Makhura yoseqongeni enikingxele njengosihlalo besolo bekhona leminyaka esizayo ezashona ke isizini sakhe into abangazwana zokukhulula ingabe kulitseleke ini abongile kule nkomfa kuyembili ukuya embili kule nkomfa sindile ukubana emveni koba uDavid Makhura outgoing chairperson sewayenza report yakhe uJacob Khawe naye outgoing secretary anike ingxelo kwi-office yonobhala bana bakusenza nalezi mbuso ukubheka phambili silindele ngemva kuphela kunongqobo okanye umgcini mafa we-ANC report kodwa ke leyo sesizini abana iyabasekhusini ngamadlela abasizimela sifumana ke ngomso ibe zi-commission ezawuthi zihlale ke zisukuxe umcimbi werenyiwa ye-ANC zisukuxe nomcimbi we-job creation ne-unemployment abantu abatsha kananjalo ke ngokwenzani kwakho ngokuthi Makhura ishilo kokuba bathi abantu amakhangele bana bawona ukumeka eyile inkokheli ezibila njani nangomo so ngenjalo ke okuke kwenziwa xa seyibhala asiboke kakhulu isikhathi sakho abongile inzatheli lethu ke abongile asithi fahla ngalokwendeka khona eBinoni kule nkomfa yeANC. Bahlati bathi umbuto lomkhulu kulokubanjwa kwembuso ngabhongwana ukuthi kwendeka kanjani ukuthi tinkampani nobe bandlu labatimele bakwadi kubamba umbuso ngabhongwane hayi umchithelwano emkhatsini wemengameli wakuleli Cyril Ramaphosa naloyo waphambili Jacob Zuma. Sifundvokele sifanele kutfola ukuthi kwendiwa yini tinkampani tahulumende tikhanze tingene ngenhloko kulolubishi. Nakahlatiya umbiko wesihlanu kubanjwa kwembuso ngabhongwana lotsinza inhlangano yeANC advocate Thembeka Ngcukaithobi uthi kuyakhombisa ukuthi emalunga yeANC la kuBomkanjubovu abanesandla kutehlakalo tenkhohlakalo noma enda kwangathi akayiboni lenkohlakalo nayendeka.
What we didn't know is what was happening at Luthuli House, what was happening in the top 6, what was happening in the NEC. Why did the ANC, a party that came into office with the explicit mandate to root out the corruption of apartheid, why did it become complicit to apartheid, to corruption? Umbiko wekugcina utfule kutsi kuletinye tetinvo senqumo senhlangano yeANC sokunganaki tinsolo letinengi tenkhohlakalo letiyamene naJacob Zuma nemndeni wakaGupta kuti ikhungo letimcoka tembuso nekuphatamisa tindlela letinengi lebetawuholela ekutheni lenhlangano itfese tinsolo kuholela ekutheni lenhlangano ingawenda umsebenzi wayo esiveni ngenhloso yokutivikela. Umbiko wegcino lelikomishana lazondo uphindze waveta kutsi noma ngabe tinhlangano temphakatsi bomkanjubovu labahlonishwako kulenhlangano nemabhizinisi latimele bavakalisa kukhatsateka kulenhlangano yeANC kutsi ingenelele kulolidzaba lokubanjwa kwembuso ngabhongwane kepha kude lekwendiwa ngulenhlangano. Ngqukayithobi utsi akafanele kusole bantfu kepha umbuto lomkhulu ukuthi yini imbangela leyaholela ekutsenini kube nekubanjwa kwembuso ngabhongwane. Why did constitutional institutions fail? Because you have to accept in any constitutional democracy that there are people that will try and drive ulterior agendas. Why are institutions not robust enough to withstand those ulterior agendas? Ngqukayithobi utsi sihlalo lelikomishana unikete takhamuti talelive sibuko sekubuka simo salelive kanti-ke uma ngabe tingakutsandzi letikubonaka ticonze ngalokuphelele kutsi titibona tona. Uphindze waveta kutsi bekufanele kube nekubambisana ekulwisaneni nekubanjwa kwembuso ngabhongwane. Lokhu kuta nje isigungu lesetulu se-ANC sibambe umhlangano ngalesine lelapho kukholelwa kutsi kukhulunyiwe ngekubanjwa kwembuso ngabhongwane. Bameli beBasolo labathinzeke eqaleni lekukhwabanisa nenkhohlakalo lemali lengu-25 million amarandi batshele inkantolo ukuthi ingabasoli ngalokubambeleleka kwalelicala bathi umbuso kufanele uphoqelelwe kuniketa incazelo ukuthi kubangelwe yini ukuthi uhutfule tinyawo ekubaniketeni ingcenye yekugcina yebufakazi kulelicala. Sombe sekuhlala ngaphambi kwalelicala sihleliselwe kumhlati isiphohlongo enyonini. Bameli beBasolo basola umbuso ngakubambisana nabo. Lokuhlala kwalomuhla ngaphambi kwalelicala lomnyaka lotawomphimbithwana kuya kundlovu lenkulu bekuhlosisa ngokuhlobisa kahle tindwe lesolo tingakalungi. Litiyoteng lima eFree State lakhokhela inkampani Inulana Investment imali lengu-25 million amarandi. Umnikati wenkampani nemlawuli wayo ngulomunye wabasolwa Iqbal Sharma. Kusuka lapho le mali edluliselwa ku-Island Site Investment lebanikati bayo kungumndeni wakaGupta. Le mali kusayiniketwa Inulana Investment ngenhloso ukuthi itawenzela lesifundza licwaningo ngekulunga lokuchutshwa kwemhlaba lothiwa ngemuhuma mobunga. Lokho kuthiwa kwentiwa ngekuthi Inulana inelikhona elikhethekile kwenda lo msebenzi. Bameli beBasolo bathi baniketwe lobufakazi bemakhasi langamakhulu amathathu esikhathini lesima-hour lange-21 ngaphambi kokuthi kuhlale lomuhla. Nyalo-ke sebacele isikhathi lesengetiwe ukuthi babuke lobufakazi. Bathi-ke kusekhona labatakudzinga ngalobufakazi. We have to make a provision in this case management date scenario for the possibility of a washing application. Kusenjalo umbuso uvumile ukuthi incane inqubo embili lodzaba nalokuthi kungabi khona kwabasolwa kuyinkinga enkantolo. Bachazile ngaphambilini ukuthi ecourt namuhla ukuthi khona amaphepha khona neinformation abasayidinga thina kodwa sibanikile idokete siphinde sabapha ne-indictment or charge sheet ukuthi bagwetshelwa ini sizozwa ngabo kodwa ecourt namuhla futhi kukhulunyiwe kabanzi ukuthi bazocela amanye amaphepha bazocela enye information emayelana nale case. Boshama wenolana investment nasibalo wakhe Dinesh Patel bakakhona ifike enkantolo ngesikhathi bavete kubambela kwendizadabo ngenxa yesimo selitulo. Shama ufike seyicalile enkantolo ngemsebenzi wayo wakhonjwa ngemuno. Judge Martha Mbele ukhiphe incwadi ema-hour amabili legunyata kuboshwa kwaPatel njengoba kuthiwa ufike emzuzwini lembalwa ngaphambi kokuthi uphothulo umsebenzi wenkantolo. Patel uniketwe amaviki amabili ukuvela enkantolo kungesinjalo ukuthi ukhishwa lenye incwadi legunyata kuboshwa kwakhe. Labanye basola kulolidzaba bafaka ekhansi ti-7 lita phambili telitiyoteng lima eFree State Peter Tabete Sipati Dlamini Nadimakatso Murosi. Bukhosi bakaZulu butawenda umsebenzi wekugeza ngemva kwekukhothama kwengenyama kudulizwelithini kaBhekuzulu. Lo msebenzi wesintu wendela kuphothula isikhathi sekuzila ingwenyama yakhothama ngenyanga yendlovana nyakenye. Undunankulu kaZulu uPrince Mangosuthu Buthelezi umemezele lempela sonto esiya kuyo okuzosingathwa ngayo umcimbi wehlambo. uButhelezi uthi lokhu kugunyazwe isilo omisuzulu kaZwelithini. Uhlangothi olungahambisani nesilo omisuzulu lwaba nomcimbi ofanayo ngonyaka odlule. Lo mcimbi bawusingatha ngaphandle kwesilo.
lesi senzo sagxoka kakhulu Ubuthelezi wathi ukusingathwa komcimbi kwangagunyaziwe ingonyama kanti futhi nesikhathi abawusingatha ngaso sasingafanele. This cleansing ceremony is never held during summer. It is something that can only be held, in winter, say in June or July. So the senior members of the royal family made it clear that there can be no such cleansing ceremony now. Ishambo, as it is called in Zulu, it cannot be held now. Ubuthelezi umemezela ukuthi uzophinde kuphunywe inqina kuhlanze nezikhali zesilo esakhothama ngayo impela sonto. Ngesikhathi njengoba elindele njoba ekhono ozothatha isihlalo. Nguyena ukuthi uma kwenziwa konke lokhu ebelapha eduze. Bayayeke besukeke abozalo lwakhona basondelelane naye osuke ezothatha isihlalo. Bese bemnikeza ke indlela zeyalo. Usuku lokugcotshwa kwesilo mesizulu alikamenyezelwa kusalindele ukuthi kumenyezelwe usuku lokugcotshwa kwesilo emuva ukuthi lwahlehliswa ngenxa yekhukhula. Bongani Gema indaba ze-SABC eThekwini. Sicwase babukeli ke ngalombiko lolandzelako ukuthi ungahle ungehli kahle kulabavelako. Takhamuti tasimasoye eMpumalanga tsabe singitithathela umthetho etandleni nakungendiwa bulungiswa. Letakhamuti tivakalisele kungemva ukuthi inkantolo yamanje kaBhokweni ihlehlise licala labasolwa labasihlanu labasolwa ngekubulala Bontle Mashiyane. Bekugcwele enkantolo namhla nje kuphepha betiqinisiwe lona lokwaboshwa ngaphambilini ngekubulala lona lokusola ukuthi nguye ngcondo ntombeka yisengwenya Thaphelo ngomane phila sandetsela nemlaphi wenzabuko Samuel Mangebele Thela babekwe emacala ekudlengula ekuthumba nekubulala Kholen Hlongwane ntombeka yisengwenya Thaphelo ngomane baphinze bancaba kufaka isicelo sebheyili kanzi phila sandetsela nababe wakhe Samuel Mangebele Thela nemmeli wakhe bebangekho enkantolo. At the end of the day, we want closure, and them not applying for bail and all that, it does delay and it brings also lots of questions, Ngaphandle enkantolo kunemalunga emphakathi lafuna ubulungiswa kulolu tsaba kanzi athi uma ngabe ubulungiswa kuhlekwana tathathela umthetho etandleni tawo. Mangebele ngaba sinika yena sibone ukuthi senda njani ngabe abantwana bethu sesiyasaba even nami sengiyasaba. Ungashaya 5:30 sengisendlini ngitikhiyela ngisaba Mangebele sibhlungu kakhulu ngenzabe yokubulawa kwebantwana emphakathini wakithi leti labaswelela labakhona laphakathi siphila nabo emphakathini kodwa ukuthi badilwana leti nje besingakwadi and siyacela futhi ukuthi ijustice ayidlala inzima yayo isilungisele isibophele bona kuba sikhona ukuthi bangaphuma ejele sima siphephe sithi ngaphansi ngokuhlukunyezwa kwabomama nokubulawa kwabantwana. Le case lena isithinte kakhulu ngoba mangabe kuba khona umntwana oyedwa ohlukumezekalayo, that means i-community yonke ihlukumezekile. Leli cala lisusiwe emasoyela yeswa enkantolo yamanje kaBhokweni ngenxa yokuthi tekuphepha kanti lihlehliselwe kumhla 2 kunyanga yengci. Iphume ngetinkani Insha yase Mpumalanga Kapa yangesabi nemakhata yabhikisha yaya emahhovisi andvunankulu wesifundza eBhisho kuyomikisa tikhalo tayo. Lo mbhikisho bewuholwa inhlangano yeYoung Communist League kanye neCOSATU Young Workers Forum. Kute uveta abulukhuni lobukene nensha ngesimanga sekweselakala kwemisebenzi. Bekhuqukile kungaphangeli. Banyanzelisa ukuba urhulumente nenkampani zabucala zivelisele ulutsha amathuba emisebenzi. Izikhalazo zethu kukuba abantu abafuna uqala amashishini kweli phondo nangona akhona amagxathu enzayo kodwa ahamba kancinci ukusondela abantwana abatsha. Amathuba ofumana imihlaba nezinye inkxaso zokungena kumashishini mancinci ukanti nongxowankulu kweli phondo benza imali eninzi kodwa imali abayenze kweli phondo bayamkana bangayityali apha. Abaqhankqalazi bathi kunzima ukugxotha ikati eziko ngenxa yokungaphangeli.
ukunqaba kwemisebenzi ephondweni kusichaphazela kakhulu. Umzekelo thina sithwele izidanga sifundile. Abazali bethu bazama kangangoko ukusisa ekumfundo enomsila. Kodwa kuna namhlanje sithwele izidanga since 2017, but it's almost 5 years umuntu engasebenzi. Kodwa kufuneka uzamile emakhaya, though ungazi ba uzozama njani, but you have to find means. Imisebenzi ayikho ephondweni. Urhulumente wephondo unikwe iintsuku ezi-21 kuba aphendule kwezi zinyanzeliso. Abongile yeANC kwiindaba ze-SABC eBhisho. Inkantolo yamanje eThekwini liniketwe ibheyili liphoyisa laseThekwini lelithweswe licala lekubulala indvodzana yalo leneminyaka leli-12 kusola ukuthi Hloniphani Luthuli loneminyaka lengama-34 wende liphutsa lekuphambanisa indvodzana yakhe nebantfu lebebata uhlasela lebebata mangene emntini wakhe loseMenyo Gardens eThekwini. Inkantolo iqalelele umbiko lovela ephoyiseni leliphenya ngalesehlakalo kusola ukuthi Luthuli watfusa kumemetwa komntwana wakhe ngaphandle wabese uhlola ngelifastela wabona amadvodza lamabili langawadi eme ngaphandle egedeni. Luphenyo lutfole ukuthi Luthuli ucale ngekuvulela inhlava sesitulo esitezi endlini yakhe egumbini lekulala wase uyahlele kungulapho achubeka khona nekudubula. Leli phoyisa lithi litfole timbobo letivulwe tinhlava etitepisini laphinze lathi kwathiwa ushonile lo mfana uma afika esibhedlela. Inhlavu yokuqala yashaya sandla yaphumela etimbanjeni, isibili yatfolakala esihlakaleni salomfana. Leli phoyisa litshela inkantolo ukuthi kuniketwa Luthuli ibheyili kungahle kubeke engotini bofakazi lababili lekungumkakhe kanye nemntwana wabo loneminyaka leli-13 lebahlala naye kepha lungasuye wabo. Nanoma kunjalo inkantolo yamanje imniketile umsolwa ibheyili. Leli cala liqhutshelwe kumhla ti-16 enyangeni yeNgci kulomnyaka losetulu. Sekuqinisekisiwe ukuthi kunemuntu lotholakala ne-monkeypox kuleli. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe sewucalile yini ukuhlupha ngekuthola lwadi ngalesifo. Into ethusa kakhulu nge-monkeypox letholakalela eMzansi ukuthi lo muntu bathi akazange aye kwelinye izwe. Ushuthi into nje akayithole khona la ngaphakathi kulelizwe. Kuyathusa ngempela kakhulu lokho. Mina bengilinde ukuthi mhlambe kuthiwa sifike nomuntu obuya kwelinye izwe. Ngenxa yoba kuthiwa sithelela ngokuphathana okanye ngokuconductana. So andizichithelanga xesha ngokuzama ukusazi. Saze saphila kanzima kolomhlaba ilezi izifo ezihlaselayo esingazazi ukuthi ziqhamuka futhi ziyesabisa. Sengeke ngazama ke khona ukulwenza ucwaningo ngalandelela ukuthi kahle kahle ngabe le monkeypox itholakala kanjani. Usibuka kwami ngisibona kungathi sifana nale kuthiwa i-chickenpox bukwatiwa ngokuthi inkubulunjwane. eSouth Africa uyati ukuthi umuntu unaka kakhulu nangabe sesingene abantu labanyende kakhulu. Ngithi sengicalele ukuthi hlupha kakhulu ngalesifo semonkeypox ngoba sesivelile kulelive lonke jikelele. Mina angisho ukuthi lwadi kancane senginalo ngalesifo semonkeypox. So nami ngizama ukudlulela abanye kepha ngisathi ngamo kulesifo ukuthi okay sitholakala kanjani kwende kanjani. Imibono ke babukeli SABC angeke ithweswe ngekuphendulela ngayo. Kazike nasibuka timakethe zetimali sithola ukuthi lirandi lingete imandla kancane nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 15 rand 79 cents nalicathaniswa nedola laseMelika, pondo waseBrithani ubita 19 rand 42 cents, euro libita 16 rand 67 cents, lipula libe 1 rand 29 cents. Kanzike inkomba yetabelo tonke JSE yenyukile. Igolide ibita $1,826 le ounce, platinum ibita $909 le ounce, wela longa kahluto ibita 112 rand 88 cents umphongolo. Kanzike nasibuka temidlalo kulinzeleke ukuthi kusasa kukhethwe ipholo lobusha besafa emagama abantu labaphakanyisiwe ngideni Jordan Realidwaba naso Limuhlabeng. Kanzike umbango lomkhulu semkhathini kwa Jordan nalidwaba. Emva kwetinyanga tenganethiseke ngetindzotsite lokholele ekutheni kumikiswana tinkantolo ilanga lekhetsa pholo lobusha besafa selifikile. Lokubuka kakhulu sikhundla sebengameli nanobe kuphakanyiswe amagama abantu labathathu kepha umbango lomkhulu esemkhathini weJordan nalidwaba
labo lababili basebenza bobabili epholini besafa iminyaka njengemengameli nelisekela ngohlukana kwabo kepha njalo batikhanza batimbangi nanobela baholi bathole kusekela emkhakheni leyahlukene nakuyo lenhlangano ngaphambi kolukhetho indlu bekuka kakhulu buholi lobutawenza lokungiko lokho ke kutawucala kusasa ngalabo labaniketwe umsebenzi wekuvota egameni lalabo labo bamele umuntu nomuntu ozothola leso sikhundla leso needs to ukuthi at least alethe pride ye football back in South Africa. I hope the elections will be fair by the book. You understand? I hope they'll be fair, and then we'll take it from there. But I just want to change. That's what I want. I don't care who will be sitting on the seat. Just one change. Bujidana lutaba babelekcawa ke pholi babo. Nano bebabene ukuvela labo bavalise luvo lwabo bendele bitole ukuthi akube nelishintsho kungabi sepholini kuphela kepha ngendlela kushaya konhlelo lenhlangano. Kuthuthukiswa kwalomdlalo esigabeni esiphasi into lekhathathako. Kazi ke libhodlela abasikathi lona ayikalibeke empilo lenhlangano. Lutanqobo lokhetho ubonene insaye eqinisekisa usulela lubito lebantu asebenza ngokukhandla kwendlela kukhula kwalenhlangano namaqembu ayo esive. Tindzaba dipheli-ke wena wekunene sekwala sona sikhathi sibeka lapha talamuhla nasibethe itolo sikhona simo selitulu impela sondvo akube ngilehle nalephephile ifuthumali.